Байқаса керек, еліңіздер бізде дал ушул форматта, ошондай таризде биз суроолорду алып жооп берип баштайбыз. Келиңиздер жеке, биринчи катышуучубуздан баштайбыз. Байгази Саитбек, Кыргыз эл педагогу. Саитбек агай Кыргыз адабиятына көп салым кошкон, анын методикалык иштелмелери бар. Ижеге сурообузду окуңуз. Байгази Саитбек, Кыргыз эл педагогу, ал педагогика илимине салым кошкон. Чыган ишмер болгон, Чыган ишмер болгон. Рахмат. Бар болуңуз. Улантабыз. Экинчи катышуучубуз бар, өзүнүн суроосунун астындагы жооп берсин албетте. Анан да жооп берерден алдын өзүңүздөрдү ошол суроону окуп тааныштырып коюңуздар, анткени жооп түшүнүксүз болуп калышы долгу түрдө ыктымал. Алгач суроону окуп, андан соң жоопту узата алайын. Бекбоев Исак, Кыргыз элинин таныктуу педагогу, психолог болуп эсептелет. Бир канча монографияларды жана изилдөө иштерин алып барат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Үчүнчү катышуучубуз Темиралиева Айсана эжеке, суроону алыңыз. Кайсыл бир инсан, кайсыл бир педагог жөнүндө маалыматтарды айтуу мүмкүнчүлүгү сизде да пайда болду десек болот? Психологический Василий Александрович бардык педагогдорго таанымал. Баланы 6 жашынан окутуу керек, балага эркен окутууга мүмкүнчүлүк берүү жана дидактика жана тарбия деген эмгектин ээси болуп эсептелет. Рахмат. Батуратова Урмата эжеке, келиңиз. Сиз дагы кайсыл бир инсанга тиешелүү сапаттарды, анын жасаган эмгектерин, ким болгондугу тууралуу маалыматтарды жалпы ушул жердеги көрөрмандерге айтып бериңиз. Сизге кайсыл инсан тош болду экен? Микрофонго келип окуйбуз. Жан-Жак Руссо. Бул улуу француз педагогдордун бири Жан-Жак Руссо айткан экен. Өзүңдөн кийинки мууну тарбиялоого убакытты күбөлүн каратпай эле кой. Алгач сен өзүңдү тарбияла, кийинки муун сени көрүп тарбияланат деп айтып кеткен. Жана көптөгөн педагогика салымдарын кошуп, баланы уруп жазалап тарбиялоого болот, бирок бул тарбиялоонун усулдуу натыйжалуу усул эмес деп айтып кетти. Рахмат. Улантабыз. Бешинчи катышуучу Шадиева Эркаим эжеке. Микрофонго бет алабыз эжеке. Аманашвили Шалва Александрович, бул грузин педагогу. Балдарды эркин ойлоосуна аябай көңүл бурган. Рахмат. Номер 6 катышуучу Исмаилова Зора эжекебиз. Өзүңүзгө тиешелүү суроону алыңыз, жана да жооп берүүгө ашыгыңыз. Микрофон келип, суроону окуп жана жооп узатабыз. Ушинский Константин Дмитриевич. Бул азыр мен айтып өткөндөй орустун этнопедагогикасынын атасы деп айтышат. Анын бизге жетип келген эң чоң эмгеги улуу дидактика чыгармасы. Рахмат. Кийинки кезектеги катышуучу Аманова Чынара эжекебиз акыркы суроону астындагы жоопту узатсын. Толстой Лев Николаевич. Бул
дүйнөлүк классикада эки педагогдун бири. Ал жазуучу. Аны бир караганда анын жазуучу катары көрүнөт. Ал эми экинчи жагында философиялык, психологиялык жактан чыгармаларынын тереңдиги абдан сонун айтылат. Ошондой эле бул улуу педагог. Чоң рахмат. Келиңиздер демесе ошону менен полиглот туру жыйынтыкталып отурат. Эгерде калыстар тобу даяр болгон болсо, биз педагогикалык ситуациядан чыгуу жана полиглот турларына баа берип алсак. Урматтуу калыстар тобу, сиздер даярсыздарбы эки турду ирети менен баалаганга? Калыстар тобу бир аз убакыт суранып жатат. Ага чейин биз кезектеги турга өтөбүз. Чокол суроолор деп аталат. Демек, педагогикалык кырдаал боюнча сиздердин бааңыздар даяр. Ошондойбу? Келиңиздер демесе биз мугалимдерибизди баалап баштасак. Эң алгачкы педагогикалык кырдаал боюнча эки суроо, эки кырдаал жаралды. Аларды жазуу иретинде биздин катышуучулар калыстар тобуна тапшырышты. Анда эмесе калыстар тобу биздин катышуучуларды упайлар менен баалаңыздар. Биринчи биздин катышуучу Касымалиева Жазгүл эжекеге койгон упайларыңыздар. 6, 4, 2, 6, 5. Чоң рахмат. Экинчи катышуучу Мамутова Дилназ эжекеге берген бааңыздар. 5, 6, 5, 2, 6. Номер 3-чү Демиралиева Айсалкын эжекебизге берген упайларыңыздар. 8, 7, 6, 2, 5. Номер 4-чү катышуучу Матмуратова Урмата эжекеге берген бааңыздар. 6, 2, 5, 7. Кезектеги номер 5-чи катышуучу Шадыева Эркалим эжекеге койгон упайларыңыздар. 7, 9, 8, 2, 5. Номер 6-чы катышуучу Исмаилова Зора эжекебизге койгон бааңыздар. 9, 2, 5. Жана да эң акыркы катышуучу Аманова Чынар эжекеге берген бааңыздар. 5, 6, 2, 8, 7, 5. Чоң рахмат. Анда эмесе калыстар тобу, сиздер менен биз келишип алып, кандай кылабыз? Полиглот турундагы баалабызбы же биз кийинки кезектеги турга өтөбүзбү? Ошол боюнча бизге белги берип койсоңуздар. Полиглотто баалаганга даярбызбы? Даярбыз. Келиңиздер десе полиглот туруна берген бааңыздар. Анда эмесе калыстар тобу, назар коюңуздар. Номер 1-чи биздин катышуучубуз Касымалиева Жазгүл эжеке полиглот турундагы 3 суроого жооп берди. Андан сиздердин койгон упайларыңыздар. 7, 6, 2, 7, 5. Eliniz var. 7. Номер 2-чи катышуучу Мамутова Дилназ эжекебиздин полиглот турундагы упайларыңыздар. 6, 5, 7, 3, 5, 3. Кезектеги катышуучу Демиралиева Айсалкын эжекеге койгон упайларыңыздар. 7, 4, 3, 6, 5, 3. Номер 4-чү катышуучу Матмуратова Урмата эжекебизге койгон бааларыңыздар. 6, 7, 3, 4, 5, 3. Номер 5-чи катышуучу Шадыева Эркалим эжекеге койгон бааңыздар. 6, 3, 4,
Келесі қатысушы Ысмайылова Зоя жекемізге берген ұпайларыңыздар. 8, 6, 4, 7, Elbek Kalıbıç, 4. Ең ақырғы қатысушы Аманова Чынар жекеге берген бағыңыздар. 7, 4, 6, 5, 5. Çok rahmat. Жаман айтпай, жалған айтпай ақ сөйлеп, жашылықтың тынбай сейі жүрегін. Білгенінен бағынан да бала үшін суырып берген жүрегін. Бұл жашы ұрсаттар албетте бізден оқытушылар үшін. Ал еме без болсы, азыр қалыстар толы атайын бекіткен конверт, жана ашылған конверт. Бұл азыр ғана чоқол сұраулар бойынша түзілген сұраулар. Сіздерге бұл шарт түшінікті болса керек, алдыңыздарда ойыстыру қағаздарды таратамыз. Негізінен чоқол сұрауларды 10 сұрау қамтылған. 10 сұрауды біз бат-баттан оқиыз, сіздер болса жоғын жазып бара бересіздер, мақұл бу? 10 сұрауды біз бат-баттан оқиыз, сіздер жоғын қағаз бетіне түшіресіздер. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші деп номер қойып, жоғын жазып бересіздер. Фамилиямызды атымызды жазып аламыз қағазға. Андан соң тест форматында жауаптарды ұзатуға белсеніңіздер. Біз қысқа тынығыменен сұрауларды оқып кете береміз, сіздер белгілеп жазып кете бересіздер. Қалсыр тоқ сіздерді дайырсыздар ба, жол оққанға? Әбе қатысушылар, чамдаңыздар, кеттік. Ең алғашқы педагогтар кімдер? Ең алғашқы педагогтар кімдер? Ақылмандың ойы бойынша гүйесі дайыма қайда екенін білген аял кім? Екінші сұрау. Ақылмандың ойы бойынша гүйесі дайыма қайда екенін білген аял кім? Üçüncü soru. Жылқы қанша уақытқа шейін ұйықтайды? Жылқы қанша уақытқа шейін ұйықтайды? Жылқының ұйқысы қаншаға шейін созылады? Төртінші soru. Дүниедегі екі дүние бөлігінен орын алған жалғыз шарды атағылар. Дүниедегі екі дүние бөлігінен орын алған жалғыз шарды атағылар. Bir uçurda dünyanın iki bölümünde жайгашкан шаар кайсы шаар? Bir uçurda dünyanın iki bölümünde жайгашкан шаар. Географиялык абалы боюнча да? Beşinci soru. Bu önör dünya yüzündeki unikalдуу деп табылган 28 önörдүн bir катары Кыргыз Казак улутунун атына кирген. Ал кайсы өнөр? Эң сонун өнөр. Өнөр иелери биздин залыбызда отурушат. Алтынчы soru. Жабык турган көз менен эмнени көрүүгө болот? Жетинчи soru. Классикалык тилдерге кайсы тилдер кирет? Классикалык тилдерге кайсы тилдер кирет? Сегизинчи soru. Нобель сыйлыгы кайсы күнү ыйгарылат? Албетте дүйнө таанымы үчүн суроо. Нобель сыйлыгы кайсы күнү ыйгарылат? Жыл сайын Нобель сыйлыгы ыйгарылат, Тогузунчу soru. Дүйнөдөгү эң бийик имарат? Дүйнөдөгү эң бийик имарат кайсы имарат? Жана да акыркы soru. Баяндоо түрүндөгү ыр менен жазылган чыгармалар эмне деп аталат? Баяндоо түрүндөгү ыр менен жазылган чыгармалар эмне деп аталат? Албетте биздин мугалимдерибиз биринин артынан бири Уюштуруучулар кагаздарды жооптор жазып бүтүп алышат. Келиңиздер. топтоп алабыз. Билим берүү башкармалыгынын адистери кагаздарды топтоп алып, калыстар тобуна узатат. Рахмат, бар болуңуздар. Баарыбыз кагаздарыбызды тапшырабыз. Келиңиздер анда эмесе, жалпы биздин катышуучуларыбыздын жана көрүүчүлөрүбүздүн эсине суроолорду кайталап, жообу менен угузуп коюуга уруксат этиңиздер. Биринчи суроо. Эң алгачкы педагогдор кимдер? Жооп: Адам ата жана обо эне. Экинчи суроо. Акылмандын ою боюнча күйөөсү дайыма кайда экенин билген аял ким? Жооп: Жесир аял. Үчүнчү суроо. Жылкы канча убакытка чейин уктайт? Жооп:
12 sekundga чейин уктайт. 4-cü суроо. Дүйнөдөгү 2 дүйнө бөлүгүнөн орун алган жалгыз шаарда тагыла. Жооп Түркиянын Стамбул шаары. Bir учурда Азияда жана Европада жайгашкан жалгыз шаар. Келиңиздер, биз 5-ci суроо. Бул өнөр дүйнө жүзүндөгү уникалдуу деп табылган 28 өнөрдүн бир катары кыргыз казак улутунун атынан кирген. Ал кайсыл өнөр? Жооп төкмөчүлүк өнөр. 6-cı суроо. Жабык турган көз менен эмнени көрүүгө болот? Жооп түш көрүүгө болот. 7. Классикалык тилдерге кайсыл тилдер кирет? Жооп грек жана латын тилдери. 8-ci суроо. Нобель сыйлыгы кайсыл күнү ыйгарылат? Жооп Нобель Альфреддин өлгөн күнү 10 декабрда ыйгарылат. 9-cı суроо. Дүйнөдөгү эң бийик имарат? Бул албетте Бурдж Халифа имараты Дубай шаарында жайгашкан. Жана 10-чу суроо. Баяндоо түрүндөгү ыр менен жазылган чыгармалар эмне деп аталат? Жооп поэма деп аталат. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Дал ушул менен биз чукул суроолор туруп жыйынтыктайбыз. Албетте биздин калыстар торубуз 1 саатта даяр болот. Ага чейин биз жалпы катышуучуларды кезектеги турга даярдануу үчүн кол чабуулар менен уруксат беребиз. Келиңиздер эми катышуучулар, сиздер кезектеги турга даярдык көрүп баштаңыздар. Анткени акылтай баштан кийин сөз чакыралы, музыкалык тыныгууга кезек берели. Албетте көпчүлүгү Жомарт Токобаев атындагы орто мектебинде билим алышат. Келиңиздер, анда эмесе 1 саатка демибизди ырастап, маданий эстетикалык ырахат алабыз. Бизден жалпы бийчи өнөрпоз бөбөктөрүбүздү чакырып алабыз. Колдоп коштоп турабыз. Эйгеңсиз чоң стимул беребиз. Колдоп койсок. Рахмат, бар болуңуздар. Нур бийчилер тобу. Рахмат, бар болуңуздар. Нур бийчилер тобу.
meyrin, çıkarmacılık, ballar, boru, kol çalar bolsun. Çok rahmat. Бар болыңыздар. Албетте, мен ойлаймын, чүкіл сұраулар турында біздің қалыстар тобыз баға бергенге даяр болса керек. Келіңіздер немесе жалпыз назарымызды қалыстар тобына бұрамыз. Урматтуу қалыстар тобы, 1 минутқа бұл жаққа көңіл бұрып қойыңыздар. Чүкіл қырдалдар бойынша ұпайлы ортақташ боламыз. Албетте, қалыстар тобының бір мүшесі алдыңғы учурда сыртқа шығып кеткен. Bir adam iki adamdan basın götürüyor. Bakın. Demek yapı bir adam doğuşturuyor. Bol turmayı. Düşünüktü. Gelin zaten biz bağlarında dayarımız sizlerin bağımızda birinci katçıcımız Kasım Aliyeva Cazgül. Kasım Aliyeva Cazgül ediklerimizde 4 upay. Çukur Kırdağ'dan boyunca. İkinci konkursantkamız Mamutova Dilnoza. 1 upay. Üçüncü katçıcımız Temir Aliyeva Aysal Döneceke. 2 dedim bak. Dördüncü katçıcımız Matmuratova Ormatay. Yok upay verdiğim yok. 0 bir koysa kola. Beşinci katçıcımız Şadıyeva Erkayım. 2 dedim bak. Altıncı katçıcımız İsmailova Zuraya. 9 upay. Yedinci katçıcımız Amanova Çınara. 10 upay. Çok rahmat. Kalsılar doğrular. Yabancılık bitiririz. Gelinizler demesi biz gecekteki akırtı doğru başlığa dayanırız. Bugün okutucular bugün sahnada öz önerilerini tartışacak. Gelinizlerinde Çukur Gübünoğlu bizden muhallimler kanday önerilerinin iyisi oldu eken. Önür kesip tanıdabaydı deyip tanıdıktan gelinizler. Жалпыңыздар birinci katçıcımız Kasım Aliyeva Cazgül Ayımımızdan öneriді nazarınızlarda sılamız. Номер birinci katışmacı Kasım Aliyeva Cazgül. Geliniz sahnana Cazgül Ayım. Қолша қолдап аламыз, келіңіздер. Eneke vay. Eş çok menin ayı. Aylap cıldap sol meni uzak tezkere. Altap dişti vurup yazıp tezkere. Büt joğuttu. Hakikattın da aynı. Hem ajaldan bol bet korkuş bekiniş. Çürüğümüz örtke düşkön geziniz. Özümüzge canaş çürü tarbağım. Öldü devey. Meni türü seziniz. Eneke vay. Ben yazmışka göreyim. Büttü bağrı. Bararı cerge jöneyim. Bata verip. Siz ak sütten geçiniz. Oğlum şaşıp durupsun. Öldüm deme. Ölörümdü unutkun. Ölgön emes. Acalından özümün. Uğudarı özüm çıkkan ruhtun. Ölsün oğlum. Erkek de öler de öl. Ölördü de hiç namusun verme öl. Şehit oldum. Ölsün da uğuluksun. Büyük mindet bu adamdan bas bolğun. Oğlum senin ömrüne kas bolğun. Acalımdın özü digin general. Adır durgan anko bolup ak koydum. Emomin. Geçtim oğlum sütü
başka al gel. Görüp men oştun köktömün, gönlüme şattık köksödün. Abi roh çöküp büyükö, angırap bozulup öksödün. Ne konup büyük akka men, ne bolup cürüm dakka men. Oğlumdu saklayalmasam, dargağa sar çakta men. Oğlumdun durdum canında, oğlumdu salıp azapka. Omsunan karım jetmesden, o kaynap durdu. Canım kanım canımda. Baktımdı dört çatıştı, barkımdı tümün basıştı. Biler manası oğlumdu, bir darga iki asır. Gelbeyli bugün, törölör beni maktaşkan, alaydın kanı keside, asman kacede maktaşkan. Kaygıga salıp öz başım, kar çalıp durat köp yaşım. Kaygıga çöküp öksüdüm, Kuday kahretsin göz yaş. Ağlayın kırgız eli, menin başıma salgandı sirdin başıma basalbasın. Kırgız elime bundan arı, beypildik, tınçtık, erkindik kalır. Albatta, Türkürük bir kolçalar bolsun, gelingizler adatın görümanlar. Al endi biz bolsun nomer 2-chi katışuchumuzni sahnaga chaqiramiz. Mamutova Dilnoz ejikemizni öz önörün jalpı görümanlarga tartib olasın. Maksimum 5 minuta berilgen. Kalыс артаудағы еске алыңыздар. 7 минут, қалыс артауы 7 минут деп тастықтап жатады. Келіңіздер немесе 7 минут içinde мұғалімдер өз өнерін көрсетеді.
Oluşanlar olsun. Rahmat. Razıcılık bildiririz. Dildoz eşigimizge. Gelingizler onda biz sınavımızды alға қарай дағы да olsa olandabız. Aldıda sizlerdi. Bizden 3-cü katışıcımız Demir Alieva Aysalqın eşigimizden öneri götürürüz. Bizge proyektler gerek. Саламатсыздарда бир жолу мен бүгүн сиздердин алдыңыздарда баардык педагогдор отурган үчүн драматолог атам Дайракбай Темираевди эскергим келет. 15 жылдан бери жүрөгүмдүн так түбүндө жашап келет. Акым болбосом дагы бир аз чимилип койгом. Эгер макул көрсөңүздөр кабыл алып окуйсаңыздар. Ар бир адам өз атасын жакшы билет. Өстүрүп, чоңойтуруп, бой жеттирген балыма деп баардык жакшы тилектерин ата энеден башка дагы кимдер тилейт. Салкышан, менин кызым анайым деп жүрүп чоңойттуңуз мен арадайым. Буралып мен чоңойдум, эч бир муңбай, көптөрү карап алат суктанып. Атам менин ичкен эмес, жеккен эмес. Ал тургай үйдө дагы ыйбаа кылып, бири-бирин тике карып каккан эмес. Ошондуктан ынтымак качкан эмес. Бир дайрымдын билим берүү тармагында болуп жүрдү жетекчи ошол жайда. Ар дайым жөнөкөй болсулук бол деп эскерчү бизге сөзүн кайра-кайра. Өмүрү кыска экен өтүп кетти. Жүрөгүмдү ортосунан бөлүп кетти. Жанымдагы жоондоп коштоп жүргөн адамдар ис суутуп тарап кетти. О адамдар, неге мынча ар түрдүүбүз? Туура келбей таптакыр түшүнүүбүз. Ошондо көрүп алып жаман болгон. Неге мынча адамзаты түшүнүксүз? Турмуш куруп, бакырак бөлөгүтүп жашап келем, эл катары өмүр сүрүп. Атаке болгондо сен тирүү жүрүп, жүрбөйт белем дагы да ойдоп күлүп. Болгону болот эрең алтымыш ашып, сиз теңдүү жүрөт азыр демдүү басып. Шума жау, неге келди сага шашып? Боздоп калдым атеке сенсиз калып. Сагындым кара тору жүзүңүздү, бажырайып жайнаган көзүңүздү. Ар дайым эркелетип турчу элеңиз, уккум келет азырда үнүңүздү. Койдатымды урматтап эл мектепке, сагынганда келип кетем ушул жерге. Турат сенин эстелигиң таштан катып, көрүп алып тура берем таштай катып. Атам менен жаткан жериң дайыма жайлуу болсун, жайнап чыккан кызыл гүлгө дайым толсун. Эрки менен чачыраган күндүн нуру ошол жерден түбүнүгө кетпес болсун. Атам менен Kesip жылдардың bir жылдарында айырсыз айлардың bir айларында қайдадыр алып кеттің жаштығымды тершиген жаштардың айларында қайдадыр
Toy gündürdü kamçılanıp Gümüş sapkan şeneler al kamçılanıp Oydaştap devirinin bir parasına Yegülü kalın gelir kaycılanıp Oydaştap devirinin bir parasına Yegülü kalın gelir kaycılanıp Kök düşüp köpköynükçün oğlanında Gülkün bir gepey vaylay oğlanından Düşümü değil şimdi dünde bile Muhtarda buzbastan dubakılan Düşümü Şimdi dünde bile muhtarına buzbastan dubakılan Düşüme şimdi dünde bile muhtarına buzbastan dubakılan Çok rahmat, var bolumuz. Razıçılık bildiririz. Albatta talantlı adamlar tarafından talantlı olun dep koyuşat. Kelingizler bize biz konkursumuzda dağı da olsa alga veriyor oğandı bilemiz. Sahnaga 4-cü kartuşucu Matmuratova Urmat Ayıcıkevizde çakırılamız. Muzikanın boşta olsun da Ayıcıkeviz sahnaga çıkıp gelip. Boşta olursa arkadaşlar. Boş vaqtda kitap okup öy жазамын. Тор туябын тигип сайма саям. Үйүмө конуп келсе төргөк күн түрдүү да дастарханга жайнатамын. Урматтуу кесиптештер, мен бир эле мугалим болуп калбастан, мугалим өзү таланттуу көптөгөн кесиптердин ээси болот экен. Ошолордун катарында мен бош убактымда жөн отурбастан ушундай өзүмдүн кол эмгегимди жаратамын. Бул пленкадан тигилген кийимдерди каалагандай концерттерде, жарнамаларда тартып алса болот. Жана мен 7001 кызыр демекчи жолдерге өзүмдүн кол эмгегимден жасалган платочкаларды таркатып койсом. Dalışıl cüzde arçılardı gözünün kolu menен sayın dayardagan. Albatta Қаласартаудағы dalışıl cüzde arçılarının sapatından жақындан tanıştığınızda болады. Gelin. Hayırlıdan canım bir baktınız gacan gabi, başa
Çok rahmat. Бар болыңыздар, разычылық білдіресіз. Apa деген сөз айтсам, айыл болуға, от жағылы жоқо, аппақ қымыз жуылады. Апа, бұл көрсізге. Гүлдөгөн бақчам, бүтпөгөн дастан, мен үшін апам, күнай жер асман. Бұл дүйнөдө апа деген эң ыйык нерсе болот экен. Апалардын астында тамагынын астында бейиш деп бекеринен айтылбаган. Мени ушул даражага жеткирип, ушундай эл катарына кошуп, улуу педагогдордун катарына кошкон өзүмдүн апам дагы бул жерге келип отурат. Ааламга толуп турган, ардагым болуп турган, аргайым коруп турган, асылым менин апам, дүйнөгө толуп турган, дүнүйөм болуп турган, душмандан турган, менин апам, жакан турган, жүрөгүм менин апам. Akıcım atan abi. Anlayın ben. Bize sarayçı olup teşekkür ederim. Бар болыңыз, албетте. Менен сыйлаған елге жаратпайды. Рахмат. Бармуратова, Орынбатай ежегеміз. Келіңіздер білсе, біз программамыздағы осы алға қарай олантауыз. Алдыда сіздер үшін өнерін тартулап, Шадыева Еркайын ежегеміз өзінің жаматташтары кесіптештеріне жоғар. Өлбөйт дейт эмеспи кыргыз элибизде. Мага дагы Кудай таалам көп өнөрдү бериптир. Мени ушул жарык дүйнөгө алып келген, ушул жерде отурган менин апама чоң рахматымды айтамын. Быйылкы жыл президентибиз тарабынан тарых жана маданият жылы деп белгиленип, биздин шаардык медиада, ошондой эле шаардык билим берүү башкармалыгында көп иш-чаралар өтүп жатат. Кечээ эле этно фестивалыбыз буга күбө. Мен кээде ыр жазамын, ошондой эле ат жалында ойногон кыргыз кызымын. Энелердин илгерден бери аздектеп келе жаткан аспабындагы ойноп жүрөм. Анда элдиккүү керөзөн мени шаардык кесиптештерим коштойт.
Anda mese ırakat bireyin. Sözü Şatman Sadım Kastık'ta, oğunu Cimamedin Şeraliyev'tike anda sen. Çok rahmat, azamatsızlar, önünüzde reşvakta ölçmösün. Hormatlı görmanlarından bolsa ırda buluttu ayma televizya. Anısın arasın uçurda düştüğünü oğusu bolup kaldı dep. Oylanıp жатқан болсаңыздар, бүгін ыйық Рамазан айы башталған күн. Андықтан бұл нәрседен қамсынамаңыздар. Тұтқан оразаңыздар қабыл болсын, біз болса сынағымызды улантабыз. Кезектеге біздің қатысушы Исмаилова Зура ежекемізге даған кезек келіп жетті. Бұл сақтадан тосалсақ келіңіз. Өз өнерін сіздерге тартыласын Исмаилова Зура ежекеміз. Қылып қарыттан қырғыз дөлеттері болған, көніргіз мұрастарымыздың бірі болған, қолөнершіліктенен алиптенім. Тарихи инсан Алай ханшасы Құрман Жаннатта коллекциясын жасадым, назарыңыздарда. Тақай ақшан өз кезі. Теветейчен кезі. Келin болған мезгілі. Жайлы бұғычкындығы киімі. Құрман Жаннатта еш ұшырында. Құрман Жаннаттаның зайып мезгілі. Жаңа ұшынды әлі ханша кезі. Атасықтары атай оның бәріктің башқұлдай өсінчер бергенде әрекет қылайын.
Manayatlarına kazanan mutlu kolleksiyona ölçmüş kuyruğu İsmailova zor ettirdi. Var olmaz. Demesi urmatlı görmeden o vaxtı koyumsuzluğu bazan biz bolsa en ağırlıklı katışıcımız Amanova Çınar Ejekine öz önörün tartılığı için sahnaga çağırı olsa 7. Mamerdege katışıcı. Tövümde calık günsiler, Kudağı ece edip жүrsөм, kimsine? Haylanay neneler, Halatoğu degen yer kayda, elim kayda men kayda. Haylanay nenekay, yaşırıyorum ne kılasın? Ten tütken jetim balasın kayakta menin talasın. Har kimden bir sözü kuca, özün ayt çığasın. Hakan bana sölgöndü, Hakbay yurtu gömgöndü, Sankasına düğünösün çaçıp gelgende uqtum. Törkününe başbayla, çoğun enemdi jetelep kaçıp gelgende uqtum. Ölgönün bilbey atamdın, kaçkanın bilbey apamdın. Baykovsuz yerden gel uğup, eli yok jetim atandın, yeri yok jetim atandın. Dalaylar gülüp sırtıma, Dağıda dalay el gülü. Herden siverme koy devey, hem ne için akbay geldiler. Bürölür aldap dep aytsa, Gen talas jerin dep aytsa, Kırgızlar elin dep aytsa, Oşogo işenip kalasınbı? Oşogo taarılıp japıp alasınbı? Akokuz elingdi manju dep aytsa, jeringdi manju dep aytsa, Men manju ekenmin dep manjuga barasınbı? Hantip aldаған dilge gömbey jür. Aldаған tilge girgidey, eselek balam ekenim. Anıgın bilip göz jetip, bildim go jetim ekenim. Her jetip kaçan gelet dep, kıynalıp jatsa ötenim. Bul jerde turup netemin. Bari ver, elge ketemin. Apakem bolsam çınımdaydı. Aytpasam, senden geçerim. Gözüm görçü balamdın, aytpasam bol koyup karaldın. O kulunum, uğal, ekenendin içinde tolup jakkan mumu var. Seni dörüp şorgatkan men ekenim bilip al. Esi ketken bul kemper, en ekenim bilip al. Geçe karkıranın sazında, kan köküde yaşında, sen kan kalbinin manculun karasından bütkönsün. Kabılan koşa yavandın, batasından bütkönsün. Senin atan Şermanas, aldığa çıkıp yol başlap, Opol doğdoy, Ermanas, aldığa çıkıp kol başlap, Alman betçubak kol başlap, Kırık çorozu kaşında, karıya bakay başında, Akkılatın bingende, aykırıp çoğuğa gelgende, sürüle dike baralbay, Jürögü çıkıp kabınam, tümöndöp gelgen sarsız jo, tümülörüne canım. Kor bolup ölçüyor kırgızdı, avar acaldın alıp oğdunan, kol jetküz büyük cep bolup, korkoğun bolçu josunan. Cemişi jerge jaynagan, ayla çok gelgen bolçumuz, jerge biz talas asıldan. Karılayın kulunum, kalkımdın jayın, aytayın. Aksakalın jay kaldı, kalın jurtka saltaytıp, sıfatın buzbayı nar kaytıp, göksülösün kunduz bör, çaldары sonun kırgızdın. Beykut jerdi jaylagan,
Bildiğimcisin baylagan, kımıldagan baldarga, kımız binen süt verip, kımırlı baylangan, gel biri sonun kırgızdır. Arı kırgız yerinde, oksağdağı belinde, kalbırıp köyces kanat, cildeyi kulüp mingen at, argıdı atça çalışkan, ayıgışkan yoğu salışkan, cigeti badır kırgızdır. Örüde büyük ondoşkon, göçkönde dösün kondoşkon, kızıldan giygen gürmeni, kırkalay takkan düymeni, gelişken çaçpak, gen soru, gelini sonun kırgızdır. Yaşkayınday buralgan, dalcılıktay sınalgan, jarağın alsa jaraşkan, kulaştap çaçın taraşkan, akkalpak tuğ kızıl çok, alganına jaraşkan, kırgıy müçö, kınça bel, kızların sonun kırgızdır. Tereleyi teptiniz, civeri sonun kırgızdır. Özögün bergen özdese, eli sonun kırgızdır. Dağı jetin uğual, senin atan Şermanas, kangayra gelip kayrılgan, katarlaş jürgen çoğunun, dalayынан ayrılgan, o joğuşa karmaşta, manjudan neçen dölgön. Oşo, kengdejinge balaganda, kangaydın hanı koğurbay, kol koşurup kalganda, abaysızdan aldırtıp, kaldı deşet armanda. Kengdejinden çatkalda, karasuğunun bakkalda, çankap bütü bermanas, suğa bara çatkanda, sakçı durulgan acıvay, uykuğa gözü bakkanda, geçildin hanı koğurbay, arkasından cediptir, kırar kanın sübüğü, naysa sayıp cediptir. Atamdın görü diye, kadın bolboy er bolsam, karolçusu atamdın, acıvay bolboy men bolsam, çiğbek bilem sızıktı, geçildin hanı komurga, görsepbek bilem kızıktı. Olam, Tabii beynimizden obrazın bergen, aman çınar ejigizge bolşaolar bolsun. Çok rahmat, ardaqlı ayıplarsa namırsalar dalışın menen biz önür dep atalgan rozdudagı жыйынтыктайбыз. Келиңиздер анда бисе далышуу учурда жалпыбыз Калыстар тобун көргөзмөгө чакыргычакты ушул өнөр туруу үчүн берген баасын көрүп койсок. Номер биринчи катышуучу Касымалиева Жезгүлгө берген опайларыңыздар. 5, 5, 3, 4. Номер экинчи катышуучу Мамутова Дилнозага берген бааңыздар. 5. Агай. Балаларға шықпай қалады ушундай да, алдайт бе? Баалар да качып кетти окшойт менимче. 5. Агайыбыздыкы 5. Эжекебиздики 5. 5. Бага 5. Номер үчүнчү катышуучу Темиралиева Айсалкын эжетиге берген опайларыңыздар. 5. Бага 5. 5, 4. 1, 4, бар 5.
Номер 5 катышуучу Шадиева Эркайым эжекеге берген баңыздар. 5 бар 5. Номер 6 Исмаилова Зора эжекебизге койгон упайларыңыздар. Бары 5. Бир добуштан калыстар тобу 5 деген байыңдар болчу. Акыркы катышуучу номер 7 Аманова Чынар эжекебизге берген баңыздар. Бардык калыстар 5 деген упай көргөзүү менен дал ушул өнөр аттуу турубуз жыйынтыкталат. Дал ушул учурда биз жалпы калыстар тобунун мүчөлөрү көргөзмөгө чакырабыз. Албетте көргөзмөнү көрүп, биздин калыстар тобубуздагы мынакей конкурсанттарыбызда дагы балаганда жакшы ыңгайлуу шарт түзүлөт. Бар болуңуздар, келиңиздер ардактуу туугандар. Калыстар тобу бүгүнкү күнү аябай чоң көлөмдөгү жумушту аткарышты. Калыстар тобуна бир дүркүрөтө кол чаап койлу келиңиздер. Рахмат. Бар болуңуздар, ардактуу калыстар тобу. Келиңиздер анда эмесе биз жалпы конкурсанттарыбызды чечим чыккычакты сахна артына чакырабыз. Анткени азыркы учурда жалпы конокторубуз үчүн чакан концерттик программабыз каралган. Келиңиздер анда эмесе бир саамга тынууга алып турабыз. Анткени алдыда жалпыңыздар үчүн мээрим чыгармачыл бал. Мээрим балдар боргор алдындагы нур кийчилер бар. Чоң рахмат. Келиңиздер анда эмесе концерттик программабыздагы да болсо коюлат. Азыркы учурда жалпыңыздардын алдыңыздарга Ош шаардык билим менен башкармалыгы алдындагы мектеп мугалимдери, тагыраак айтканда мектептеги Tökmakın İdris Айтбаев ағайымызды шақырамыз. Қоса орныңыздар. Түркіге қол соғылармен ардақтайтын сұрағымызға.
Assalamualaikum. Fatmanlı Uşağı gününüzдөр мен hormаттуу muгалимдер жамааты. Жалпыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен. Майрамга келип кол чаап, учурушуңуздар менен, мектептен каникулга чыгып фотолошуңуздар менен, кайра госэкзаменге умберлерге тутулушуңуздар менен. Эми бирөөнүн колунан ала чыктымбы? Тиякта турам калыстарда. Смотрю, что-то там неинтересно. Анан разрешите деп чекделерби? Акын көпсө кыргыз, көпсө орусча сүйлөйт. Акын көпсө англисче сүйлөйт. I saw 2 teachers here, and I'm also teaching English language. But I was teaching English language. But by the way, I'm not working as a teacher at school right now. Özüm düşünsem öyle. İlgeri ilanların başlayın, nazarınızlarını men жаққа салыңыздар. Аман болсын жаныңыздар. Урматтуу коноктору, урматтуу мугалимдер, илгери 2 аял болот экен. 2 аял бирөө менен жолугуп калып, бирөөсү экинчисине оолугуп калып сүйлөп калатмыш. 2 күндөн бери эрим үйгө келбей атап, не бала ойнош табалган бөлүң отурайын дейтмиш. Десе жанында кесе айтапмыш. Онтип сразу жаман ойлоп да, может машина уруп өлүп кеткендир деп коёт. Анысынан мына міне өтіп деп жаман ойлауыңыздар, айтқан кепке келіп қоңыздар, светшілер бар болса, затын светін беріп қоңыздар, ақын болыш не подарок қол чап қойсыңар баштан. Egemen kırgız cermeni, ayağında momindir, azıktanı algıla, akının aytkan termenin, amansındı barsındı, akaynında gelgen son, canayınca jarpındı, muğalim degen kimele, hiç kimmisin albette, bilbeybi de timele, muğalimdir ukkola, akındın gibi nazırcı, kulaka beken tutkola, arzımagan aylıka, işte japkan muğalim, aylığı diysek ananda, çorluy kassa min sondul, korkuzturgan muğalim, jamanlıktan özgöçü, ağız bulgun muğalim, aylığı bolgu diygece, mektebinden salı boylu karız bulgun. Haldetten akarım cadır savattı, muhtamayla çapanattı, muğalim bergen tarbiye düğünögü dostluk karattı, muğalimdin özgöçü maktavaydı, bu derden akının aytan sanattı, aldırçı ben muğalimdi maktayınçı jakşılap, oy muğalimler ukkuna, sile işlegen ak mektep, burgurduğun aldıdan ak üydünde jakşılap. Görgönün göz görgön,
Eskiden bilem zamanda çoğuluş menen jıyınga mugalimler kelgende, mugalimler maktançı törden mesta bergende, azır koşa kurtka giyingen, deputat olup jon koysun gamustuğun ilingen, öydöge jatada birok mugalimler ıldıyda oşonun özü şermende. Oy ordumuzdu mugalim tabalbaymın tip jatkanda, koopçuluktan özgöçö çakalbaymın tip jatkanda, bugün konkurs bolup silerge günde çıkıp asmanda, eşikte cana gelgende bardığınar gördüңөр, aylanıp altın irettep jakşılap köngül böldüңөр, kimge çıgat mafiz dep juksun dep koyup kiyinge tiyip öldüңөр. Albatta oşonun aytıp akını boğuşka salıp koştu etken, bir nerseni baykadım, sırttağı mafiz çinele melistikine okşu etken. Hanım oylanıp kaldım özünce, oylanğanım hazır ben aytayım sen aldıkın elimizдің gözünce. Oy oylanğanım anda men sarı ötüm termege, oy aylanayın kanıstar karagıldı kapçargan, özgöçö mına bul jerde çoğun konsertni başkargan, kalın eldin içinde akbatan alıp taksalgan, kalыстın bari tiyakta bir demkeni başladı, men jakaltı oşol jakta kıçışıp adat başları. Men kıçışpayım başım dep, el içinde özgöçön akım bolgon atım dep, Moğul jaka çıktım da, artta turgan bir önüm komuzun alıp çıktım da, anam baykaganım aytayın, jananın başında çıkkan kim? Birinci çıkkan janagın içinin akın ukkan kim? Jazgül degen timele, anı tanımagan kimele, rolikti jana koygondu, güyösü jana mangdayda süylönüp atsan oylonbo, milisa bolgon güyösü, Jazgülgö jana kim aytты, Jazgüldagyň öçösü uktuňardan in aytты, baldarsız jaşoo jok bolot, tak što müzik mındayda katynyňa hop bolot. O sentip aytdyň ananda, ayagynda rolikde, milisa baykuş işenim artyp mektepke baryp toptolot, mektepke barsa janına baldardyň bary toptolot, oşondo güyösüne sür berdi, birok kızgantyp aldyky güyösün muştay bala gül berdi. Ananda oşondo güyösü jok sakalın karmadı, meyliň iştey bergen katın dep mektepke ömür arnadı. Oşondoy bolgon mugalim, aranızda köp bolsun. Albatta начальник klas mugalim, men altı özünüm başkaça, Jazgüldün emgegim mından aytayın, uşunday sonum meldeşler boluvermey taysayın. Antene başlangıç oşol mektepte, keçesi menen gündüzü iştegen oşol mugalim, үйüne barıp titratты tekşirip alıp tamagın içmegen oşol mugalim. Aleme начальник klasta bolbogondur, mugalim bolup özünçe öydöge barıp ornogondur, kepimde jakşılap ukkola, albatta aşuğumdu maga çaçasın. Birok үйgө barsan başkalar, начальник klastarga okşoşpa güyöңdүň koltuğunda jatasın. Oşonduktan bularım, начальник klas albatta silerden başta bulardım. Tamgany takır bilmegen, bir aytsaň oşol bir sözün, kulaka jakşı girmegen, oşondoy bolgon balany taptagan oşol mugalim, 5-nji klaska çeyin özgöçö jelkesinen bir taптап maktagan oşol mugalim. Andan aylanayın başkalar, Hapa bolam albatta bizdiň aytpay koydu dep eşikti göstoy kaçsaňar. Kumanat elem silerden начальник klastın barına, mugalimlerge rahmat alakandı çapsaňar. Oy özgöçö начальник klastan iştegen, oy bular gecesi gündüz bostogon. Jaş ballar menen iştey verip dular nakta jaş balaga oşogon.
ыйлайт да, кубантып койсоң сыйлайт да, мактап койсоң мардайып чөнтөктү тыйынын да кыйбайт да. Ошондой болгон эжейлер аман эсен болгула, жаш балдар күнөөсүз болгон периштедей соопко барын толгула. Халемиң экинчиге өтөйүн, экинчи көздөй көчөйүн, экинчи болгон ким эле? Мыкты мугалиме кароосунагы 7-нчы этапка дагы келип жеттик десек болот. Андыктан баарыңыздарды эңине алгач, дал ушул сынакка катышкан алгачкы жалпы катышуучуларды сахнага чакырып алалы. Келиңиздер анда эмесе жалпы биздин конкурсубузга жылдын мугалими кароосунагына катышкан жалпы конкурсанттарыбызды чакырып алабыз. Келиңиздер. Финалдык баскычтан сырткары бизде 14 мугалим бар, алар дагы өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, 4000 мугалимдин ичинен тандалып алынган мыкты инсандар десек болот. Алардын катарында номер 5 Бөгөнбаев атындагы орто мектептин мугалими Саладинова Айпери эжеке, номер 7 Нариманов атындагы орто мектебинин мугалими Кожошова Клара эжеке, ошондой эле номер 11 Терчкова атындагы орто мектептен Азимбаев Кылычбек агай, ошондой эле номер 19 Шевченко орто мектебинен Ахмедова Феруза эжеке. Андан сырткары номер 23 Пакилов атындагы орто мектептен Маликова Жанар эжеке. Андан сырткары номер 24 Фрунзе атындагы орто мектептен Нурматова Диндора эжеке. Ошондой эле номер 21 Пушкин атындагы мектептен Мухаммеджанова Дилфуза эжеке. Номер 30 Алиев орто мектебинен Стамбекова Самара эжеке. Курманжандатка номер 31 мектептен Касимова Нуржамал эжеке. Чермашева Меримкүл эжеке, номер 35 Атабаев атындагы орто мектептен. Зарипа Алимова 70 жылдык орто мектебинен номер 39. Тышыбаева Гүлнур эжеке, Мырзаев атындагы орто мектеп номер 45 мектеп. Жана Кадирова Умин эжеке, андан сырткары Иминова Адина эжекелерибиз сахнага тизилген учурат. Дал ушул инсандар быйылкы жылдагы жылдын мыкты мугалими кароосунагынын катышуучулары. Дүркүрөгөн кол жаалар болсун. Бүгүнкү жылдын мыкты мугалими кароосунагына кыскача комментарий берүү үчүн каракылды кат жагырган биздин Калыстар тобунун төрагасы Байзаков Жеңиш Карбаевич агайыбыз баштаган жалпы Калыстар тобу сахнага чакырылат. Залга биздин сахнабызга жарык берип койсоңуздар аябай. Бардыңыздар ең мықты мұғалімсіздер. Бүгін қатысып отырған, сол сахнада тұрған бүт мұғалімдер, шаһардағы, ошырдағы менімен деген мұғалімдер. Бүгін бізге аябай оор болды, қалыс болды, өте оор, білесіздер бұндай конкурстарда. Мен бүгін қолдан келісінше маркет қылып біздағын, сіздерді мейіне деген шүттеке кетпесіндер, тура баламан маркет қылдық. Әрбір мұғалім өзінше өнерлі, өзінше талантты, өзінше кесіпкер болып, соны бардығын еске алып, өзіңіздерден көп болдыңыздар, балалар беріліп атты. Ана бір конкурста бір сәресет отқанда дағы біз бір нәрсені өзгерту кіргіздік. Жаңағы чұқыл сұраулар деген конкурсты біз жоққа шығардық, әрбір себептерден оламын. Ошаны еске алыңыздар. Андай емесе активдеу қатысушыларымызға біздің директорымыз бар эле, соны тапшыруға рұқсат етіңіздер. Орынды көрермандар, бүгүнкү финалдык баскычка чейинки 20 катышуучуну белгилегенбиз. Алардын арасында 14 мугалим бар финалга чыгылык. Ошондуктан дал ушул активдүү катышкан биздин окутуучу эжелерди сыйлоо земинен назарыңыздарда барабыз. Анда эмесе Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын грамотасы менен Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан уюштурулган жылдын мыкты мугалими 2016 сынагынын шаардык баскычына жигердүү катышып, жогорку даярдык менен мыкты ача сабак жана үлгүлүү тарбиялык саат өткөндүгү үчүн
Номер 5 Бөкенбаев атындағы гимназия мектебінен башталғыш класс мұғалімі Саладинова Айпер есімі. Ол жағы тоқтатырауыз келіңіздер Саладинова Айпер есімдебіз. Ардақ грамота мәселенат. Шул әлі грамота менен Ахмедова Феруза 19-шы Фетчик атты мектебінен башталғыш класс мұғалімі. Ахмедова Феруза есімдебіз. Ол жағы тоқтатырауыз келіңіздер. Номер 23 Панфилов атындағы гимназия мектебінен қырғыз тілі және әдебиет мұғалімі Маликова Жанара. Маликова Жанара. Номер 24 Фруза атындағы мектебінен чет тіл мұғалімі Нурматова Дилдора Сен. Нурматова Дилдора. Мол жауабар болсын. Номер 21 Пушкин атындағы гимназия мектебінен башталғыш класс мұғалімі Мұхамеджанова Дилфуза Сен. Мұхамеджанова Дилфуза. Номер 21 мектеп. Номер 31 Құрманжан атындағы гимназия мектебінен тарих мұғалімі Қасымова Нұржамал Сен. Қасымова Нұржамал. Құрманжан атындағы орынды мектеп. Номер 39 Октябрьдің 70 жылдық атында мектебінен чет тіл мұғалімі Алимова Зарипа. Алимова Зарипа дегеніміз. Қол жауабар болсын. Номер 45 Мырзаев атындағы мектебінен музыка мұғалімі Тешебаева Гүлнура. Тешебаева Гүлнура дегенімізде. Қол жауабар болсын. Номер 51 Жүсіп Баласағын атындағы мектебінен қырғыз тілі және әдебиеті мұғалімі Иминова Адина. Иминова Адина. Жүсіп Баласағын атындағы орта мектебінің оқытушысы. Çok rahmat, gelingizlerinde bilse, azırgı gezектegi söz Oş şarının vitse-meri Ergeshev İliçbek Salıyevich жана ошондой эле Ош шаарынын билим берүү башкармаларынын башчысы Коштарбек Кимсановго айланып келди. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү жылдын мыкты мугалим 2016 шаардык турунун катышчылары, эл агартуучулары, ошондой эле кадырлуу меймандар, жылда мына шаарыбызда ушул жылдын мыкты мугалимге кароосундагы салтка айланып, жакшы жашоо, жакшы жашоого айланып баратат. Эң алгач бүгүнкү учурдан пайдаланып, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу аземдин катышчылары, биз бүгүн баарыбыздар менен ушул улуу ыйык Рамазан айынын 1-күндө отурабыз. Урсатыңыздар менен ушул ыйык Рамазан айыңыздар менен баарыңыздарды Ош шаарынын эри Айтмат Тентибаевичтин атынан жеке өзүнүн атынан куттап коюп уруксат этиңиздер. Куттуу айдын 1-күнүндө мына жакшы нышан болуп, элибиздин келечегине, жаркын келечегине чоң салым кошо турган биздин ушул мугалимдердин колунан дарак өсүп чыккан, анын бөбөсүн эл жеген окуучулардын тарбиялап бере турган, тарбия билим бере турган биздин мыкты мугалимдерди тандап алып, ошол мыкты мугалимдердин эмгегин элге иштейин деген мына бүгүнкү жашаанын жыйынтыгы эртеңки күндө жакынкы күндөр буюрса элибизге, жегибизге пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Андыктан бүгүнкү билим байрамыңыздар менен дагы биз силерди баарыңыздарды Ош шаарынын элинин атынан, жеке өзүнүн атынан кызуу куттап коюуга уруксат этиңиздер. Бир шаар үчүн өтө маанилүү 3 нерсе бар дейт. Канализация, мончо жана китеп деп. Канализация шаардын кирин кетирет, мончо дененин кирин кетирет, анан китеп рухтун кирин кетирет. Мына бүгүн ушул жыйында дененин рухун кетирген, колдон китеп түшпөгөн, ушул китеп аркылуу балдарды окуп тарбиялап эртеңки элге кызматтаса экен деген ардактуу мугалимдер отурасыздар. Андыктан ушул баарыбыздарга биз терең таазим этели, ошондой ушул аргачыларга баарыбыз кол чаап койсок аздык кылбасын. Эми 4 сааттан бери мына эрте менен мыкты мугалим тандашты
күттүн үстүндө бир чети эс алып, бир чети чарчадыңыздар, ошондуктан сөзүмдү кыскартайын. Эң негизги айта кеткен нерсе, мына шаарыбызда Кудайга шүгүр 2 жылдан бери ушул жылдын мыкты мугалим сынактары жакшы деңгээлде өтүп, эң негизги адилеттүү өтүп, ошол мыкты мугалимдердин материалдык моралдыктан колдоо багытында шаар мэрия тарабынан, шаардык билим берүү башкармалары тарабынан колдоо көрсөтүлүп, ошол жылдын мыкты мугалими сынактарынын шаардык турдагы республикалык деңгээлдеги жеңүүчүлөрүн шаардык мэрия тарабынан ушул мектептердин жетекчилигине дайындалышы дагы бул элибиздин келечегине кошкон жакшы салым эстем. Анткени ушундай таза, жаш болсо дагы билимдүү, элим жерим деп жүрөгү соккон балдарды тарбиялайм деген ниети бар мугалимдер биздин элге кызмат кылып, элдин ички рухун байытып, дене мүчөсүндө кирлерди гана эмес, ушу ички дүйнөсүн байыта турган жакшы мугалимдер иштеп чыгып келатат. Эми быйылкы жылы дагы мына көрүп атасыздар, азыркы турда мен Муштар Экимсановичке айтып аттым да, бул жолу аялдар коррупция болгонбу, бүт эле аялдар чыгыптыр деп, эркектер жок деп. Эми бул таймаш экен. Биздин негизги айта кете турган нерсе, эркек мугалимдер дагы, аял мугалимдер дагы ушул элдин мыктысы болуп жүрө берсин. Ар дайым бар болуңуздар, ушул сиздердин колуңуздардан биздин келечектин куруучулары чыгат. Ошон үчүн мугалимдик кесип бул эң ардактуу кесип. Мен ар дайым айтып келем, бул биринчи кесип айтып келем. Ошондой кесипти ээлеп жүргөнүңүздөр үчүн сиздер сыймыктансаңыздар болот. Сиздердин колуңуздардан ушул жакшы келечекте алтын муун чыгат буюрса, эми ушул сынактын катышуучуларына биз ийгилик каалайбыз. Ар дайым көбүлүк элибиздин ынтымак, биримдик болсун. Элдин астында ошол билимдүүлөр чыгып, ошол билимдүүлөрдүн колунан андан дагы билимдүү окуучулар чыгып, ушул элибиздин экономикасын көтөрүп, маданиятын жогорулатып, жашоо шартын жогорулатып, элибиздин ынтымакка, биримдикке чакырган муунду өстүрүүдө ушулардын салымы чоң. Азыр эми уруксатыңыздар менен ушул шаардык мэрия тараптан, билим берүү башкармалары тарабынан бериле турган сыйлыктарга кезек берсеңиздер. Чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуздар. Женядан burada, біздің демеушілерден бері бар бол компаниясы келген екен, ошол билеттерин тапсырып койсун. Атамекендик өндүрүштүк Барбол фирмасы тарабынан сиздерди жылдын мыкты мугалими деген атка ээ болгонуңуздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Директорубуз Канат Акаевдин атынан жана жалпы фирманын атынан силерге бекемден соолук, үй бүлөлүк бакыт, иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Ата эмесе биздин белектерди калса өзүңүздөр өтүп койсоңуздар. Чоң рахмат. Бардык биздин катышуучуларыбызга рахмат. Белектер каралган. Анда эмесе эң кульминацияга келдик. Буюрса, урундарды айтып баштайлы. Көп сөздүн кереги жок бул жерде. Бул бүгүнкү жалпы эсеп менен мурдагы 3-чү турдун жалпы баллын кошуп, андан кийин жыйынтык чыгарылды, кабарыңыздар болсун. Ошондо bir baş bayge, anam 6 orun var. Tüyden başlayacak. 6. orundu. Номер 27. Парсез атындағы мектебінің мұғалімі Матмұрат Урматай келеді. Қол салыңыз. Қол чалар болсын, келіңіздер өзгөчө, маанилүү сезимдер менен тең бір жүлчө мезгил, ошондуктан оңтон коштоп турабыз. 5-ci orunда 14-cü мектептин мұғалімі Темиралиева Айсалқын. Темиралиева Айсалқын изине. Dördüncü orunda 9. mekteptin muğalimi Mamuto Dilnoza'ya oldu. Mamutova Dilnoza. Elinderiz özgürlüğü sıylı ormanımızı kesip olan. Kırgız tipte tansiyonun bulacak özgür kolçalar bolsun. Bunu olsa başka orunlara geleli. 3. orunda жалпы 257,5 балл менен Аманова Чынара, Нишанов мектеби. Аманова
İkinci orunda biz aytып өтөлү телевизор берилди болуш керек Кытайыз Түздүү телевизор. Экинчи орунда 266,9 балл менен экинчи мектептин мугалими Касмалиева Жазгүлөө болду. Экинчи орун есе Касмалиева Жазгүлөө экенбиз. Кол чапкырсаңыз келиңиздер, урматтуу көрөрмандар. Компьютерга ээ болду. Ноутбуктун ээси болду. Эң сонун акыркы технологиялар менен дагы да кыйын көрүшөт деген ойлойбуз. Birinci orunga başka gene aytayım. Birinci aytsak başka bir belgili oldu. Birinci orunga 273 bal menen Kermeto mektebine İsmail Azur'da. Atayın dayanağın en komplek, uzatmış. Alemi baş baygege Pristirta turan Ramazan aytı ötölü 36. mekteptin muğamını Şadıyeva Erkay'da 286 bol menen birinci orunga iyi boldu. Baş baygege boldu. Oltasayız. Oşundağı Yıldın Mutlu Muhalimi 2016 nominasyası ise baş bayisi Şadıyeva Erkay'da Kavuşağlar olsun artık zamanlarda. Mutluluklarla dedikleri elimizde tutturalım. Sevdiğim bucakta özgürce seremonya olacak. Baş bayi Akdoğan. Akdoğan neyse, gülüş nakleri. Akdoğan için Oşan'ı bilsemere. Erkeksin ismini satıyı yapacaklar şuraya. Kavuşağlar olsun artık görmeden. Oşan'ıyla bazı katışıcılarda Yon kampanyasından Atayın birliklerinde ırgalıklarını çürüp, bugünkü Oşan'ı Yıldın Mutlu Muhalimi 2016 nominasyası Şadıyeva Erkay'ı diye geçiyorsun. Ортақтуу жеңүүчүлөр, сенеңиздер көп болсун. Ардактуу силердин бүгүнкү жеңишиңерде дагы чоң жеңиш бар. Ал жеңиш ошол силердин чыгарган балдар, окуткан балдардын элге тийген пайдасы. Дагы бир жолу бар болуңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми молдагыбыз сүрөткө түшкөндөр, куттуктаган ага эжелер бир санга токтоп турабыз. Анткени эстеликке дал ушул тарыхый конкурстан, тарыхый кароосунан жалпы калыстар тобу жетекчилик менен чогуу эстеликке сүрөткө түшүп алабыз. Албетте, биздин жеңүүчүлөрүбүз сыртка чыкканда да Билиңиздер мыкты деңгээлде өтсүн. Ал эми Жыгдын Мыкты Мугалими 2016 номинациясын ээси Шадиева Эркайбекөз буйруса республика аймагында республикалык деңгээлде Ош шаарынын намысын коргомокчу. Албетте, Ош шаарынын намысын кечеге статус түрдөрдө койгон деп биз дамай айта Чоң рахмат ошондо биздин салтанаттуу конкурсубузду жыйынтыктайбыз. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Келген конкурсуңузга Бар болуңуздар, кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Olem, kaç olem? Ders vardı. Men xiyallar orundalat degenge işenip kaldım. Men hazır qanday to'lqinlanganды taптaqib андай сезимдеримни сөз менен айтып дагы жеткире албай жатам. Конкурска 2 айдан ашык убакыт даярдандык. Канча уктабаган күндөр болду, кыйналган күндөр болду. Ар түрдүү окуялар баштан өттү. Мен абдан ыраазмын мугалимдик өмүрүмө. Мугалимдик өмүрү мага убакыт берди. Сөзсүз. Мен конкурста улуу бийиктиктерди багынтып келем деп мен ишендирем.